Nah, Kurawa lawan Denawa cenah. Nanti perang zaman baraya mah wah perang teh heureum. Oleh keluar perang. Wah, ngambil semua. Sampai tuh sama kudu jadi setia. Satria bajik hidung, satria bajandang, tapi jadi satria ini, satria ini, oh, enak mana kudu jadi satria ini, tempokkan kekuatan mana, dan bisa kudu enggak dia balik kekuatan, berarti kudu ganti baju, oh, kudu ganti, maknya kudu satria teh monyong, jadi satria mah bakal gagah. Tuh, kau nggak ke anting, tapi mana mah baju lawa antingan. Nah, dange waktu mana mah, orang cepat. Mana tak kudu meluan, eta perang, mana ji ada pindah ke Kurawan, ji ada pindah. Mau ada Denawa mah babar. Tapi Kurawa jeung Denawa teh teh adilan. Anu paneurang zaman Ramayana mah. Wayana suai kudu berjuang. Hayang boga kabogo. Hayang wayana perang. Hayang. Tah kitu atuh. Hayu. Kemana? Kan itu. Nah, bukan nama ayu tuh. Ingat. Balik ke mana ini teh? Ya udah, nali mana yang bakal jadi satria. Ini tapi pendek. Gak pendek kencang, rendah tumbung. Sok dulu, yuk. Yuk mak, yuk. Hei, dulu. Awan. Nyak sok. Iyo, dawala berubah jadi satria peningit. Ayo nama bikin satria. Nya, satria peningit angin. Peningit angin. Yang namanya kudu ngebabat. Mana tuh korena? Kudu di koren tuh. Kudu ka serta namanya. Serta namanya. Yes, balik. Terus pulang gitu. Nah. Wah. Gede. Pinjam ke kolam. Cun, ngebot. Cun, tebar. Cun, bang. Oh, ngomong. Berarti itu bisa ibu. Woi. Wow, amazing. Wih. Cobian buku bos memang sudah buku bos. Woi, ayeuna kumaha ngaranna Arjuna. Saya boga teh. Tuh. Oh, biar kesana. Besok. Mana seblok itunya. Wih. Banyak ilmu. Nah. Berarti bisa ngapung. Wih. Gelo ngapung teh. Para Denawa. Maju. Yujud air, muncul.
Maju. Ayah penguin. Itu nanang Satria teh. Kaki-aki yung penguin. Aki bodas. Hidung. Wala, siya si Kiyam napanek. Napanek yung lago! Uy! Oh, ito. Karang sa draga na may. Mani makit karang sa. Emang kualan tempat yuk. Ada kanan tadi. Ada na baba. Cuman. Koret mag-saya. Parang saya ngababag. Di koret na. Ngoret na, jukut. Bukan na ngoret we. Oh, siya ni podangan ko ay maju. Ada, benar gue jago. Udah ngajak sih itu mah. Mana dia? Maju berju. Wih. Awas, enak kuring serius. Kita lengan ni arahin gabeng. Ni arahin gabeng kita belum mati. Ya. Ya, mudah siya. Anak alamnya kamu teh. Awas yuk. Korek korek. Yang jurus pamungkas. Wih. Mana jurus pamungkas teh? Nang bikun. Korek bakal ngalungin. Duduk kan oi. Oi. Nya oi duduk kan di mana ya teh? Kemana mau kita yuk? Just pamungkas lagi di bawah. Lengan nih kok. Anjir siapa kita jago. Jago. Lah, sudah wala atau diajar penggut kayak gitu naon. Ngangkapi ayah kan ya teh. Perangan. Terus kondoi wala perang. Tak kekerahi jeung sok. Yuk, serem baju teh manileuti. Sok meuli deui sia jadi tolak. Aina bisa dia. Wih, lain. Woi. Woi. Ganti suara teh semula. Jen, lebar. Pas ada diganti suara di Satria mau main nanggung. Jen. Aduh lah kain.